Professjonisti lokali u internazzjonali fil-qasam tal-kura l-anzjani, inkluż esperti fis-saħħa, teknoloġija u politika soċjali flimkien ma' rappreżentanti mis-soċjetà ċivili iddiskutew il-futur tal-kura għall-anzjani f'Malta. L-avveniment organizzat mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Persuni Anzjani b'kollaborazzjoni mas segretarjat parlamentari kellu lan li jrawhem id-dialogu jfittex modi kif tista' titjieb il-kwalità u l-appoġġ mogħti lill-anzjani għal iktar integrazzjoni u għejxin xieraq fil-komunità. Il-professur N. Hendry, Senior Associate fil-Fondazzjoni Internazzjonali għall-Kura Integrata, kienet il-mistiedna speċjali. Għalet li għandna nibdlu l-mod kif naraw l-anzjani għax jistgħu jkunu ta' benefiċċju u għalhekk għandna ninkluduhom u ngħinuhom jgħixu ħajja komda. Older people want to feel as if they're still contributing to society. They're caring for grandchildren, they're contributing to their local communities. They want to remain active and live a rich and fulfilling life. Mistoqsija dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Caritas biex l-anzjani jaqsmu l-proprjetà maż-żgħażagħ, il-professur Hendry qalet li tappoġġja u elenkat il-benefiċċju li tista' ġġib magħha. So one model I believe Caritas is suggesting that is a nice model. There are shared lives examples in other countries in Europe, so it certainly would be interesting to explore that within Malta. They need support and they need to feel confident. One option might be to look at more intergenerational support, maybe some more shared lives opportunities where younger people are living with older people and they are supporting each other. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjani ta' Attiva Joe Etienne Bella għalli s-servizzi ta' kura dejjem qed jevolvu u jimmodernizzaw. Is-Segretarju Parlamentari Melkin Polaġuż galja saħaq fuq l-importanza ta' dialogu mal-komunità biex jifhmu l-bżonnijiet tal-anzjani u l-Kummissarju għall-Anzjani Alex Attard enfasizza l-importanza tal-innovazzjoni u t-teknoloġija biex l-anzjani jkunu jistgħu jgħixu b'aktar indipendenza u sostenibilità.